Dobar dan, dragi gledalci. Počela je nova školska godina i sa njom nova izdanja Vesti TV Sonja. Moje ime je Lilijana. Ja sam Marija, a vi gledate najnovije vesti koje su obeležile septembar i oktobar 2024. godine. Prvog dana nove školske godine dočekali smo nove drugare, đake prvake. Priredili smo im malu priredbu dobrodošlice. I ove godine se u našoj školi realizuje obogaćeni jednosmerski rad kojim zovemo Sunčev kutak. Posle nastave učenici mogu da ostanu u školi da učestvuju u različitim aktivnostima, da se bave sportom, gledaju filmove, dodatno uče nemački jezik, pohađaju različite kreativne radionice i da se bave matematikom na neobičan način. Učenici nižih razreda mogu posle nastave dobiju pomoć i učenju i izradi domaćih zadataka. Pogledamo kako izgleda jedno popodne u našem Sunčevom kutku. Jedan od aktivnosti obogaćenog jednosmenskog rada je i ova naša mala redakcija TV Sonja i snimanje vesti o svim značajnim aktivnostima u školi. Tako je, Lilijana. Inače, u toku septembra i oktobra obeležili smo neke značajne datume. Učenici 3. 2 i 4. 2 proslavili su Evropski dan jezika kroz zanimljivu radionicu. Naučili su nove reči iz različitih jezika. Koliko jezika znaš? Koliko vrediš? Govorili su naši stari. Naš reporter na terenu pokušat će da sazna koliko naši drugari znaju strane jezike. Halo, da li se čujemo? Sad ćemo vidjeti naše đaci koliko znaju stranih jezika. Kojih stranih jezika znaš? Ruski. Привет. Šta to znači? Zdravo. Hvala. Koji jezik znaš? Туринский. Koji? Ниха. Šta to znači? Ćao. Hvala. Kojih stranih jezika znaš? Pa mađarski i onako, to znači dobar. Hvala. Francuski bonjour, Šta to znači? to znači zdravo, dobar dan. Hvala. Stranih jezika znaš? Šta? Šta to znači? To znači da te volim. Hvala, dođenja. Mađarski. Šta? Hoć. Šta to znači? Kako ste? Hvala. Kojih stranih jezika znaš? Španski. Možeš da mi kažeš? Volim. Kako se kaže na... Španskom. Da. Te amo. Te am. Hvala. Znate kako se kaže lijepo na daljinu? Ti amo, a ja vamo. Hvala, danke, thank you, še, spasiba, köszönöm. Učenici 4. 2 sa učiteljicom Anom Gerom i bibliotekarkom Jadrankom Štefković obeležili su dan mađarskih narodnih bajki. Naši drugari iz Mihajlova imali su priliku da pogledaju predstavu Lukarskog pozorišta iz Ade. U organizaciji Mađarskog nacionalnog saveta učenici 3. razreda posjetili su Novi Sad i proveli prelep dan sa drugarima. Kao i svake godine, i ove godine smo početkom oktobra nizom zabavnih aktivnosti obeležili Dečju nedelju. Na samom početku dečje nedelje u goste su nam došli predškolci i njihovi nešto mlađi drugari iz vrtića Maslačak. Učiteljica Vesna Jovanović ih je dočekala divnom radionicom na kojoj su deca uz pomoć ljubavne pesme Milovana Dajnojlića hvatila značenje reči ljubav i tolerancije. Volim sebe, poštujem tebe, daj meni i tebi bude lepo. Orilo s našim Sunčevim kutkom. Svaki dan Dečje nedelje bio je ispunjen drugačijim različitim aktivnostima. Pogledajmo neke od njih.
Evropsko selo ove godine zbog kiše umjesto na trgu održana u hali sportova. Sonja se sa zadovoljstvom odazvala pozivu da predstavi jednu od evropskih država. Naši đaci su se potrudili da posetioce manifestacije upoznaju sa Nemačkom. Štand je ukrašen panoima sa zanimljivim podacima i fotografijama vezanim za ovu zemlju. Od kompozitora i naučnika do fudbalskih klubova bile su tu i figure u narodnim nošnjama, ručno pravljenje razglednice, zastave i obeleživače za knjige. Ove su novosti iz svijeta sporta saznaćemo naših kolega iz sportske redakcije. Na samom početku školske godine stižu nam lepe vesti iz sporta. Organizacija Saveza školski sport grada Zrenjanina 23. oktobra održano je opštinsko takmičenje iz atletike. Našu školu predstavljali su Emina Makan 5.2, Anet Makan 8.2 i Zita Salma 8.2. Zita Salma osvojila je drugo mesto u disciplini na 600 metara. Čestitamo. Učenice Tamara Gombar 5.3, Milina Tota također 5.3 i Leona Nađ 8.3. Na opštinskom takmičenju, a nakon toga na okružnom takmičenju u stolnom tenisu u ekipnoj kategoriji osvojile su prvo mesto. Plasirale su na državno takmičenje koje će se održati u Požarevcu. Čestitke predstavnicima naše škole i nastavnici fizičkog Gulješ Sabini i puno sreće u finalu. U tokom dečje nedelje i niže i više razred održali su sportski dan. Niže razredu su se igrali i takmičili u poligonu, a više razredu su se organizovali turnir u fudbalu i u igri između dve vatre. U Zrenjaninu je održana radionica rekreativno-humanitarne manifestacije Trka za srećnije detinjstvo. Naši predstavnici Viktor i Robert su i ovog puta bili zapaženi. Toliko u sportu za ovo javljanje. Hvala kolege, to je bilo sve za ovo javljanje. Za kraj uživajte u nastupu naših drugara iz 8.2 na manifestaciji Evropsko selo. Pozdravlju vas Lilijana I Marija. Prijatni doviđenja. Zupi, zupi,